Bathanzini balandzeli beBafana Bafana bajabule ngendlela lesimanga ngemuva kwemidlalo wangemgcibelo lobe use FNB Stadium eJozi lapho leli qembu lesive libhacabule khona leli qembu lasentshonalanga yeAfrika ngemagoli lamane ecanzeni. Umqeqeshi wabafana Bafana Hugo Broos waseBelgium uthi lamagoli lamanyenti lashaywe ngemgcibelo ngiwo kanye letawufaka leli qembu lakhe ngaphansi kwalenkulu ke incinzetelo kulomdlalo wangelesibili neBotswana. Nangu Broos uyatikhulumela. Don't spoil what we build up already Saturday. So it's up to them now to make a good performance and to win that game also. Even when I think that the game of tomorrow will be more difficult than the one on Saturday. It's not going to be easy because obviously we're just coming back from a 4-0 win, which is something that it was great for ourselves. We've raised the bar, so now for us it's just to maintain that and make sure that we keep on focusing on improving the team. Kunelithemba noko lelithi lamagoli lamanyenti angemgcibelo atawuheha abalandzeli ngebunyenti ngalesibili kusihlwa. Phela lo mdlalo utawuqala uma litilahla kunina ngalesibili ngensimbi yesithupha. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te SABC ngiseJozi.